Maluto. Hi guys! Ayan, good morning! Nandito tayo ngayon. Nagtitinda na naman tayo. Siyempre, kailangan natin sa araw-araw para mabuhay. Diba? So, ayan. Pares po 45 with rice na bit. May mami po, 25 na. Pag may malutot, 35. Mami. Tigni lang po. Take out po. Masili po. Konti lang po yan. Balaad na lang po. Pero panito ka na. Eh, malimara ka siya, no, kuya? Yes sir, good morning. May itlog. Mali. Hindi ako nakabaka. Nalingaw. Parang salamat. Noodles. Arin to sir. Mami. Mami lang, 25. May kaya ba ilang din? Dagdagan ko, Noy. Magyan na. Dadagdagan ko, Noy. Mamalo.
Pwede bro. Paris rice. Paris. Ano kuya? Gasan. Ano? Thank you. Pinang parang sabaw. Pwede.
Hello, hello. Where are you now? Paris po. May dulce, boss. Dulce. Tama. Thank you.